Ngayong gabi mga followers, kumusta man mo? Welcome sa atong live. Suri-suroy lang ta sa atong Oroquita City Centro karon. Suri-suroy ta. Hiking ba? Aron makuhaan gamay na itong mga tiyan, mga katambok sa kalawasan. So samtang mag-hike ta karon mga followers, malabyan asab na to ning bag-o diri nga soon to open City Arcade. So sa City Arcade aduna kini Rose Pharmacy ug napoy uban commercial space nga for rent. Suri-suri sa ta mga ka-people, ubani ko ninyo sa akong pagsuri-suri karon. Shout out kay Eves Leander Rivelo Lagahid. Shout out sa akong silingan, Julius Ryan Katilok. Suri-suri ta. Suri ta mga ka-followers. So sa wa pa ka ulig kita, nanay Bitter Bruce dito. Oh. Na Bitter Bruce and 7-Eleven per night coming bago po po. Magsuri-suri ko mga ka-people, ubani ko ninyo. Shout out kay GD Oscaris. Shout out sa tanan, suri-suri sa ta. Shout out kong Ronalyn. Shout out sa tanan. Mayang gabi Lods, amping da, pa-shout out, salamatan from Aubrey Bless, Lamoy Pinuti. Hi kay Miss Pame Tison. Bation Ace. Hi JD Oscaris. Atong ipon og pila ni tanan yung mga nanglabay diring mga skinan. Ay, mayang gabi sir. Mayang gabi sa tanan. Shout out. Shout out to. Shout out. Nata rin nang ihap tag pila ka bok nanglabay dire. So welcome sa atong vlog. Daghan kayong galantaw sa atong live. Napo sila din, shout out. Taga-ulik. Taga-Oroquita Lupicina Eagles Club. Yes! Hey! Shout out! Memorize kayo na. Shout out, ma'am. Memorize kayo na. Shout out sa tanan. Partner kayo na kuya. Partner Gani eh. Tilio. Partner pirme. Kami may kauban. Nakita na mo sa TV. Oh. Naka-live ta sa people na puro kita. Okay. Samtang kasuroy-suroy ta. Okay. Diyan, lamat niyo. Sige. Shout out Oroquita Lupicina Eagles Club Lantaw. Shout out kay Maril Alabastro. Shout out sa Mubod sir. Shout out Julian, pa shout out from Talik. So yan tani. Shout out kong Imelda Piniro. Shout out Eleanor Manankil Kalyaw. Shout out guys. Kasi man libre Jollibee. Shout out mga ka-people. Shout out sa tanan. Hey, shout out. Maligsan magkatane sa itaglantaw na itong shout out. So manabok ta. Shout out kong Kate. Shout out ko ni yan na mamasa sa akong mga ka-people. Mamasa sa ta. Shout out ko ni Mika Bautista, pinakagwapa sa Poblacion 2 ni gikan ni Stephen Galardo Mantilla. Shout out sa akong amiga taga Oroquita Bernie Maguyop and Jay Tabilidan from Ardnas Tulas Contreras. Shout out ni Kate D. Kahilap from Maular Aluran. Shout out ni Israel watching from Malindang Oroquita. Hello po Inding and Castañeda family. Shout out. Kasi man libre Jollibee mga ka-people. Watching from Hong Kong si Ma'am Lisa Castañeda. Pag order Charv John Les Vince Lawagon. Bad man mo dapat librehan ko ninyo. Shout out ko sa mga friend taga Jollibee si Sir Jefferson Palukan. Shout out.
Shout out mga ka-people. Shout out ni Diding Arcadio from Christy Jane. Shout out sa tanan. Haligsan kita ni Sitag. Shout out ni. Shout out ni Kuan Amaril Alabasto pagikag pagadian. Shout out ni Karen May Kabanlit sa Kabanlit family. Shout out ni Mimi Shaimon. Shout out ni Paul Kenneth Minil. Shout out kung konsihala ay taladwa. Shout out sa tanan, shout out. Shout out. Shout out Sir Jichel cellphone repair shop in front Jollibee Sir Jan. Amping Sir Guapo. Asa guning Jichel we? Balikan ni atbang na sa Jollibee. Mo ni dire. Naa si ma'am. Atong sudlo ni si ma'am. Atong isa sa atong mga followers ni. Shout out. Oh, shout out. Shout out. Shout out Migo. Shout out sa. Oh, shout out. Shout out. Oh. Direta. Direta. Hi sa taga Jichel. Shout out. Gani ka kanako kay sulit follower. Magpaayo mag cellphone ha or saan pa-load accessories dire mo. Jichel repair shop at bang sa Jollibee. Shout out. Shout out. Labay ra ko. Kisa may mensahe ni ba? Kasi ganahan ka mga tag mensahe. Si sir. Shout out langga, shout out. Labay ra ko. At bang sa Jollibee mga followers, Jichel repair shop. Shout out sa tanan. Shout out Jiris Ukayan. Direta mangukay na ta at bang gyapon sa Jollibee. Shout out niyo mga sir. Shout out. Shout out sa tanan. Kapera ko sir. Salamat. Shout out mga ka-people. Nalingaw sila, naglantaw po din sila mga ka-people. Shout out sa tanan. Shout out sir from Cagayan de Oro. Mani family, shout out ni Charlie. Ay siya. Charlie Makantan, shout out. Dagan kang galantaw sa atong live. Shout out from Dubai, Junalyn Makalisang Malinis. Shout out to Kuyan family sa Katarman o Kalubog family sa Talairon. Ikan sa Saudi. Watching from Negros Island, Jipongs Budi. Shout out. Shout out to Shalimer K. Limar. Shout out mga ka-people. Shout out sa tanan. Shout out Montijo family and Labang family diya sa Barangay Dulapo. Wash out mga lods. Shout out ko dyan og ang RA services from Arlo. Shout out from Saudi gikan ni Maricho Bahian Blasco Mawid. Na all so, islag lang sa gabi Jenny Marie Siga. So welcome sa to ang vlog karon, nag-hiking ta. So napo diri lami diri mga ka-people o Coolers Delight. Para ni sa mga sweet. Ang dili sweet o walay uyab amot lang welcome kami dia. Pa-shout out Ariel and Sanjay from Bonifacio. Shout out kay Charity Centino Ibanez from Lorna, Masking Korea. Charlie Makantan, shout out. Shout out po, shout out. Shout out sa taga Shell, inaot mo barato na mo diya. Shout out ni Maricho Bayan Blasco Mawid nabay single dira. Shout out ko sa taga Upper Langkangan from Rich Bungabong. Shout out. Shout out mga ka-people. Nalingaw kog suroy-suroy. Uy, ang UCPB mga ka-people kay Landbank na. Uy, may gabi Sir Ariel. Shout out. Ang tanawan ninyo, Landbank kay UCPB man sa una karon kay Landbank na siya. Landbank o Roqueta Sintro. Shout out gyapon. Shout out ni Roda J. Piroy sa Kunat Aluran from mga Piroy from Cavite. Regards ko to Rene Malinis.
Shout out ko sa taga Calamba, Mariel Alabastro. Shout out. Shout out Hansel Buhawi from Villanueva, Misamis Oriental. Shout out sa taga Gabs. Shout out sa taga Gabs. Disi ang lang manok. Tuyok-tuyok. Shout out. Shout out. Didita. Hinay-hinay kita sulod eh. Uy, anong nanagan ano sila. Shout out sa mga friends sa RK Cellphone Repair Shop. Pwede dito magpaayo. Pangitaan lang nyo akong gwapo nga Kuya Raji. Pangitaan lang nyo akong kuya nga gwapo si Raji Miro. Shout out. Dagan kang galanda sa akong live. Dito ta sa RK Cellphone Repair Shop. Naka-live ta Kuya J. Shout out Kuya J. Hi! Labay na ko Hi, Kuya J. John Lim! Mula pa ako. Shout out sa tanan. Shout out ko Hansel Buhawi ay mana din eh. Shout out ko Lebron Pradira from Dayan. Dayan Hala. Shout out kay Konsihal Danilo Cabiara ng Upper Rizal from Janet Cabiara. Shout out Konsihal. Shout out ko sa taga Globe, nirado na sila. Sa akin, shout out nila nirado na. Shout out ko sa taga BDO. Uy. Sir. May gabi sir, shout out. Nag-live rin ako. Oh, i-plug, naka-live ta. Ikawan. Viewers, mamino ta sa taga Globe. Sa may naa sa Globe deron. Wala Naka-live mo, ni. visit lang mo sa Globe Store og na may mga apply og plan. Oh, kuno saan? Ah, wala nag-TF. Naka-live mag-ukaw. Oh, sunod na mo chat. Amo balik ugma, balik ma. Sige. Sige. Siya ang manager. Oh, ugma na lang ma. Ugma alas 12. Oh. Balik ugma. Shout out sa taga Globe, mga ka-people. Mubalik ugma kay nay good news sa Globe. Sige. Salamat kayo, sir. Salamat. Sige. Shout out sa taga LBC. Shout out Phyllis Jewelry Shop. Shout out Team Wapo from LG Orokita. Go solid ways. Oh, go. Fight. Sa nakoy wala nabasa, i-comment ako to kay paspas kayong mga is watching good. Shout out kung Konsihal Danilo, balik na. Shout out ni Marvin Sarion aka Bia Alonso sa Poblacion 2. Sana all. Bia Alonso from XXC Josh 95. Shout out sa taga BDO Network Bank. Shout out sa taga Western Union. Shout out sa Jugs. Laki na pinagbako ng Orokita, tagal na din, di ako nakauwi dyan. Shout out sa taga Jugs, paggabi nagalot gyapon. Shout out sa Rain Motorcycle Parts and Accessories. Mingaw na lagi dito, paggabi na manggod Ma'am Maricho Blasco, mihinay na sila og panira. Ang mga inasal, nagtaman may sila alas 8. Mingaw na. Shout out ko sa taga SGT. Layo man, di ba kita? Hi, may gabi ma'am. Shout out sa tanan. Shout out mga ka-people. Shout out Elizabeth Perucho. Shout out ni panghatag og uyab basin naka-extra diha. Wala eh. John Paul Vailosis Lumihay Kagas, wala ta extra. Shout out ko sa taga Loiler Kwarta Padilla. Sarado na silang sir. Gabi na, may gabi people over kita. Shout out sa taga Manginasal. Labi na ang gwapa diha si Ravil Dumapig Centurias. Na gwapa diha si Ravil. Crush ng bayan. Shout out ninyo. Shout out. Shout out kong Aljin Dukuyan. Ang gwapa sa Kalipong Cool Pines from Mylene Dukuyan. Shout out. Shout out from Hayag Gigane Cheryl May Gilbert Oceana. Shout out from John Kyle from Jimenez. Rio Kate Himino Regalado. Shout out. John Kyle from Jimenez. Shout out from Butchok taga Kalipong Cool Hans Yu. Shout out. Salamat sa inyong pag-view guys.
Shout out sa taga Julis. Dito tas kilid mas maklaro sila. Shout out taga Julis. Shout out from saan eh? Welcome sa tong vlog people of Orquita. Naay Julis na dito sa Orquita City. Lami sa manok o sa manginasal, lami po na. Dirita Aljen Dukuyan, guwapa sa Kalipong Cool Pines. Sana kay Uyab Aljen. Mayong gabi, Orquita, watching from Alaybalay City, Bukidnon, from Tess Inso, Likmuan, Tadaykak. Christine, si Christine Joy, Pudyutan Lasco, shout out. Plato, dito mga ukay-ukay. Sir, may gabi sir, welcome sa itong vlog. Naka-live ta ka sa People of Orquita, dagan kang gabi. Legit na? Legit kayo, People of Orquita. May nakikita. I-search nimo sa ato ang Facebook karon, What's up? naka-live yun ta. Shout out na Facebook page People of Orquita. Nang ispata ni. Shout out sa tanan. Nay bagong building diri mga ka-people. Tanawon ta mo, tanawan ninyo. Unsa ka ni siya punson to rice. Nindot siya. Atbang sa Namkin and the Generics Pharmacy. Shout out sa the Generics Pharmacy. Shout out sa kay Shalimar Larimer Karen Lord. Ano yun? Uy na may wire. Look na. Bzz. Oh, sila siya. Excuse me, gamay. Agi ko, thank you. Shout out mga amigo. Shout out. Shout out sa tanan. Shout out. Naka-live ta ka doon sa People of Orquita. Shout out mga viewers. Shout out from Dagatan, Christine Joy Blasco. Tigon sa mong Jessa Moore Blasco, ma'am. Happy Pista sa Abig City, Abigan Festival, John Kyle, Raffles, Regalado. Happy Pista. Watching from Hayag, Cheryl May, Gulby, Rosiana. Mingaw na ang merkado. Mingaw na gyud. Pero wala siya mingawan mo. Sir, lights on or lights off? Lights off. Aron di makita ng mga lights off. Mas may mag lights on aron makita ganang sa mga angay makitaan. Adios. Iya bante. Shout out Sir Jan Balbido family, Prince Zay Balbido. Shout out kay Dayan Hala. Shout out, tanan, shout out. Mi Marie, yes sir, na ako sa mga inasal karon. Diyan ako, labay na ako, sa gawas ako. Hike-hike naman yan, hike-hike ba, hiking. Happy Fiesta, Big City, Abigan Festival. Shout out, Dayan Hala from Langkangan. Dayan Hala. Butchok, taga Kalipungkol from Hansu. Nalingaw naging hiking karon mga ka-people. Dayon saan eh kanang makuha-kuhaan gud gamay ang ato ang cholesterol ni. Shout out Gamalinda Funeral Home, simba ko ayo sa ko diha Lord, sa badlongon ko Lord or nako mga sala ayo sa taon Lord. Shout out na lang Lord sa Gamalinda. Good eves Orquita, Look, Plaridel, Amping sir. Amping kita.
Amping tatanan kay mahirap na maglisod-lisod. Amping sa tanan, amping. Kisay gikapoy na. Shout out Kamalinda. Kisay gikapoy na. Sos nakaulit tod ko dia pero wa ko kagala. Wash out Milfi Palma, wash out tanan. Watching from Cavite, Vertagor kita mi Ilma Liukuma. Shout out ni Philip Tukuyan sa Katarman Aluran. Wash out Lods, JD Chris Kabigas Libita. Wash out. Shout out tanan. Good evening or kita. Shout out watching from Pagadian City. Hello sa mga taga Bunga from Calico. Kumusta ka? Kumusta ka Calico? Kumusta mo diha? Asa rin mo ton? Pagadian o Pagadian na. Pagadian eh. JJ, shout out. Shout out ang classmate, Jay Dia Tumanda, Tas Gawas. Shout out taga Haniles. Shout out MC Sport House. Shout out Project Events by Tor. Tawa ang kanya. Shout out ko ni Gustin Chubibs Pachico. Rocket Anyan may Elma Liokuma. Advin Aranas from Bukidnon. Taga Duplex og Serblo dire Poblacion 1. Shout out sa akong ex dia, Gian Mark Limbo. Happy Pista Davao City. Eureka Bianca Kabatuan. Shout out ko sa Dukuyan Balasi Bakaling. Marcel sa Katarman from KSA. Shout out ko sa Cebu. Shout out sa akong friends sa taga Chopstick. Shout out ko Col haha Rilin Vicente. Shout out Lola. Shout out Mylene Dukuyan from Saudi. Single na akong ate. Adios. FB sa mga ate be. Shout out tanan na shout out. Shout out ko WST Wild Street Taste Eastern Look Plaridel. Pa shout out sir from Tidora Javier. Shout out po, shout out. Shout out ko sa akong friends diri sa Tyrone kani mga yung mga motor parts na diri. Hindot po dito. Ko nang classmate si Gadjan. Mantas isa yang kuya na tagiya si Kuya Tyrone. Chris Lawrence Store, shout out. Shout out ni Melbert Busura nga nahubog na kayo from Bong Sakalam. Padong kag plaza sir, di ko matug plaza ran kay daghang mga sakit sa mata. Dito ko ning kilid sa Jollibee dapit kay mangatang tag unsay angay nga atngan. Shout out sa tanan. Hi. Mangatang ta og unsay angay nga atngan. Atong iphone og pila ni kabuk sakyanan nga mga agi diri kay murag nindot og iphone ginato. Managingon nga shout out. Oh na. Regards ko sa Alabastro family sa Mubod. Kili ko, I'm good, Sir Lodi. Amping dia sa maglakaw-lakaw, daghan biya may tiglantaw dia from Pagadian. Sana all. So, ani rin ko manihapon sa Jollibee ka doon? Okay na ba? Okay na ba ang taga Jollibee lang magbay? O Jollibee takin sa'yo, muban, manlibre ko. Shout out kong Donabil Balasi. Agaw, guwapa po na, shout out. Wash out tanan mga lods, tabok ta ron, hinay na topic man gamay. Na-enjoy ako sa akong pag-hiking, simple hike, libot-libot sa syudad. Shout out na lang sa tanan, shout out people of Rokita. Shout out daw otro, ingon si Milbert, Tibusura kay nalipay siya kayo. Uy Milbert, hala naidakop. Sige, dakpan nyo ng mga way lisensya, grace to dia. Na Milbert Tibusura kay nalipay siya kayo. Milbert Tibusura, special mention ginagawa shout out nimo. Wala dakpan ninyo na nari dakop mga ka-people na itong unahan. Happy to si Rokita bisan naami sa layo gikag Saudi. Mylene Dukuyan. Sana all si ma'am naag Saudi dako na nig-income og sweldo si ma'am. Shout out sa tanan. Panglibre sir og Jollibee, manglibre ako sa makakita na ko ron. Shoutout ka akong amigo na si Koy birthday karon kay wala may 29 sa Feb.
Facebook ng birthday taga kanubay tanita ng mga tambay ilang nogs bibi mihiyas. Uy, long live akro ha. Uy, long live mga akro. Labi na sa akong brothers diya. Nakoy brother po diya kaila si John Lee Rumalay. Long live mga people. May nang long live kita nga kanang paggamit ta para sa komunidad ba. Katabang ta at least dagang tao nga malipay o matabangan na to. So, mora to itong vlog katong gabi una. Shout out na lang. Shout out ni Richel Gipitulan Bitcher. Pag Jollibee sir, manlibre ka ma'am Gcash be. Hindi Gcash ite. Walay Gcash dire. Shout out ko sa akong anak Josien, Josiel og Josly. Shout out sa tanan nito. Shout out. Glenn Jan Serino, pa shout out sir. Gian Mark Limbo, sana all na ex from Green Marge. Shout out ko sa Upper Langkang Purok City from Jonathan Uding. Shout out ni Ramil Duran. Marel Alabasto, kaon kita ron. Ay magkawala ka mga kaon na kita, Jollibee pa gyud. Pero isa lang Bok Burger. Ih. Ulit mo kita. Sir, be. Nakita sa shout out ko sa Food Panda. Shout out sa tanan. Kita maato siya mga ka-people ha. Salamat sa inyong paglantaw. Shout out na lang. Huwag sa sunod na po nga shout out. Basta mo na to. Shout out. Thank you sa shout out Glenn Jan Serino. Welcome. Wala pa ako and may gabi eh. Sana pwede i-hike ang motor sir mula bay nila. Masasa pwede i-hike ang motor sir mula bay nila. Ang katong sa Dakop pwede. Ang motor na pahika kamure magbilin. Motor na pa labya dito. Ibilin mo din ang motor yung mula bay. Di mo tikita na ko wala may ka-drive. Oh, ana siya. So, shout out sa Kalubag family sa Talaeron, Rokita from USA. Nagipipipan ako. Shout out ito sa tanan. Shout out aton mga libre. Og Jollibee, Arnel, Jipanga, Valdisco, Salazar. Shout out diri sa Florida sir, mga Tabuara family, TY. Shout out daw, shout out. Shout out mga people. So, mora to atong vlog. Mayong gabi people over Rokita. Di lagi ni may shoutout si Ram Carlo Lico. Ay, sorry ha, wala basan. Ram Carlo Lico, sir. Ay, di pa siya magwapo siya. Magwang lang siya gamay nako. Albert Ongis Apos, shoutout ko sa family sa Sir Jacob Pastano. Apos family, Albert of Chinsan. Shoutout from Albert Ongis Apos. Shoutout sa Eastern Looc, Plaridel, Jocelyn Salnak. Shoutout na lang. Shoutout sa Food Panda Riders. This is Orqueta. Ay, dagan pong mga riders diri mga ma'am and sir. Shout out Inorio and Espinas family. Thank you bitaw sa tong paglantaw live. And na nako, salamat kayo.